29 мая 2018 года Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств, что отражает их общее стремление развивать отношения во всех областях. Этому событию предшествовала большая работа Министерства иностранных дел Республики Абхазия, посольства Абхазии в Москве, других ведомств Республики Абхазия. Состоялись взаимные поездки абхазских и сирийских официальных лиц. Были установлены тесные контакты. Сириятәи Арабтә Республика Аԥсны Ҳәынҭқарра ахьыԥшымра азханаҵеит. Ҳтәылақәа рыбжьара адипломатиатә еимадарақәа рыԥҵара апроцесс алагаанӡа иҿиоз ахҭысқәа рыӡбахә иазгәаҭатәуп. Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа ирылагӡаны еиуеиԥшым аусбарҭақәеи аиҿкаарақәеи Сириатәи Арабтә Республикеи Аԥсны Ҳәынҭқарреи ҩганлатәи русеицура ашәџьаразы планла еиҿкааз акыр аусқәа шымҩаԥыргоз. Аҳәаанхыҵ иҟоу ҳдиаспора шьамтәыла еицырдыруа иҟоуп. Сириатәи Арабтә Республикеи Аԥсны Ҳәынҭқарреи акырӡа иҵаулоу аҭоурых еиднакылоит. Шьамтәылаха ҳаԥсуаа рыхгара илҵшәахаз акәны иҟалеит. Шьамтәыла ишьаарҵәыроу аибашьраан ҳаԥсуа жәлар ршәарҭадара аиҿкааразы Аԥсны Ҳәынҭқарра аиҳабыра урҭ рҭоурых ԥсадгьыл ахь рырхынҳәразы аҭагылазаашьақәа рыԥҵара напынҵас ахы иаднаҵеит. Убарҭ аусқәа ирылҵшәахеит хәышәҩык аԥсуаа рырхынҳәра. Урҭ иахьа Аԥсны иқәынхоит. Ҩнызқьи жәаха шықәса мшаԥымзазеижә аҽны Аԥсны Ҳәынҭқарра анапхгареи Аԥсны Ҳәынҭқарра адныхатәи аусқәа рминистрреи Аԥсны Ҳәынҭқарра аԥсадгьыл ахь архынҳәразы аҳәынҭқарратәи еилаки ринциативала Беирут аҟынтәи шәачаҟа имҩахыҵит Шьамтәылантә ҳашьцәа ргәыԥ ду, хыԥхьаӡаралагьы шәи-ҩынҩажәи хәҩык ауааԥсыра рҟынӡа инаӡон. Аԥсны Ҳәынҭқарра адныхатәи аусқәа рминистрреи Аԥсны Ҳәынҭқарра аԥсадгьыл ахь архынҳәразы аҳәынҭқарратәи еилаки иара убас ажурналистцәеи рхаҭарнакцәа аҳаирбаӷәаз аҿы ҳауаажәлар ирԥылеит. Аԥсны Ҳәынҭқарра адныхатәи аусқәа рминистрра аусзуҩцәа, ҳдипломатцәа Инар Гыцбеи, Ҭенгиз Ҭарбеи иаҳҭааз агәыԥ ирывагылан. Урҭ Аԥсны Ҳәынҭқарра анапхгара иҟанаҵаз ацаԥха инақәыршәаны ҳауаажәлар рыԥсадгьыл ахь рырхынҳәраҿы аҽазыҟаҵаратә усмҩаԥгатәқәа реиҿкаареи ацхыраара адгалареи хықәкыс иҟаҵаны Беирутҟа заа инашьҭын. Ҩнызқьи жәаф шықәса аԥҵара жәаа аҽны Аҟәа ақалақь аҟны Сириа иаҳзааигәоуи иаҳцәыхароуи захьӡу жәларбжьаратәи астолгьежь мҩаԥысит. Уаҟа рхаладырхәит Аԥсны Ҳәынҭқарра адныхатәи аусқәа рминистрра ахада, Урыстәыла иҟоу Аԥсны ацҳаражәҳәаҩ, аҭоурыхҭҵааҩцәа, ауаажәларратә усзуҩцәа, Шьамтәылантә аԥсуа диаспора ахаҭарнакцәа. Ҩнызқьи жәаф шықәса ԥхынҷкәын Аҟәа ақалақь имҩаԥган раԥхьаӡатәи зхы иақәиҭу аиқәԥаразы аспорттә еицлабра. Уи лҵшәас иазыҟалеит ҩ-ҳәынҭқаррак рспорт федерациақәа рҩаӡарала аусицура алагазарц шауа азы аиҿцәажәарақәа рымҩаԥгара. Агуманитартә ҩаӡарала ҩ-тәылак русицура хацыркын. Убас Шьамтәылаҟа Аԥсны Ҳәынҭқарра цхыраарак аҳасабала ҵхаҭабзиара ҳараку аӡырыжәтә иазынанашьҭит. Ҩнызқьи жәаф шықәса аԥҵарамза ҩеижәиак аҽны Аԥсны Ҳәынҭқарра аԥсадгьыл ахь архынҳәразы аҳәынҭқарратә еилакы ахыбра азааигәара Сириа еибашьраада захьӡыз Аҟәа ақалақь аҿы амитинг мҩаԥган. Ареакциа хәышәҩык рҟынӡа ауааԥсыра еизнагеит. Урҭ рахьтә иҟан атәыла анапхгареи, апарламент адепутатцәеи, Урыстәыла ацҳаражәҳәарҭеи, егьырҭ ауаажәларратә усзуҩцәеи рхаҭарнакцәа. Убарҭ ирывагылан иара убас астудентцәеи лхәыҷқәеи. Аҵыхәтәантәи аамҭазы еиҳа иналукааша хҭысны иҟалеит Аԥсны адныхатәи аусқәа рминистр Даур Ақаҩба аныԥхгара зиҭоз Аԥсны Ҳәынҭқарра аофициалтә делегациа ҩнызқьи жәибжь шықәса нанҳәамзазы Дамасктәи жәларбжьаратәи аџьармыкьа аҽалырхәразы Шьамтәыла раҭаара. Ари аусхк иалагӡаны Шьамтәыла аԥыза аминистр ихаҭыԥуаҩ, адныхатәи аусқәа рминистр Уалид Аль-Муалим, Шьамтәыла аекономикеи адныхахәҳахәҭреи рминистр Мухаммед Самер Ҳалиль, Шьамтәыла жәлар рхеилак ахантәаҩы Наџьаҭ Нзури, иара убас Шьамтәыла аминистрцәа рхеилак ахантәаҩы Имад Ҳамиси излахәыз аиԥыларақәа мҩаԥган. Ҩнызқьи жәибжь шықәса шьҭаарамзазы ҭакс Аԥсны Ҳәынҭқарра иаҭааит Шьамтәыла жәлар рхеилак ахаҭарнакцәа. Ҳәынҭқарра анапхгареи дареи реиԥылара мҩаԥган. Мшаԥымза ҩеижәа аҽны
Аԥшьбатәи Иалтатәи Жәларбжьаратәи аекономикатә форум аҳәаақәа ирҭагӡаны Аԥсны адәныҟатәи аусқәа рминистр Даур Ақаҩбеи, Аԥсны аекономика аминистр Адгәыр Арӡынбеи Шьамтәылантә аделегациа ирԥылеит. Иаҳгәалаҳаршәап ҩынызқь жәеиза шықәсазы Шьамтәыла ашьаарҵәыратә еибашьра ианалагаз амш инаркны Аԥсны Аҳәынҭқарра иаартны Шьамтәыла имҩаԥнагоз аус хкы иадгылан. Уи азкын Жәларбжьаратәи атерроризм аҿагылареи, адгьыл ҵакыра иахьаҵанакуа аҭынчреи, аҭышәантәалареи реиҿкаара.